Paisada Hindu Dharma Indonesia PHDI Provinsi Bali kesarengin Majelis Desa Adat MDA Provinsi Bali mendalang surat edaran bersama mendaging indek pewatesan pemargin upacara pancayatnya ring tengahing gering agung COVID-19 ring Provinsi Bali saningawit kelaksanaan tanggal 10 Agustus warsa kalih tali selikur. Surat edaran bersama inucap kemedalang sangkaning kantun ageng nyane panglalah virus varian Delta COVID-19 ring Provinsi Bali. Kasus anyar COVID-19 saya nincap, nanging pante pasien kenak tedun, raris pasien sane padam kekantenang mawawa. Punika mawinan pangupaya pewatesan parikrama sanema potensi ngelalahin virus varian Delta COVID-19 kabuatang sajeroning metuang keselamatan turmaning kerahayuan krama Bali. Tatujuannya wantah nyayubin pelemahan krama miwah kebudayaan Bali mangdes taterajak tur sima dreste krama Bali mewalis kadi jati mula. Rasa eling sajeroning nampenin kering ageng COVID-19 pinaka amongan samian angge sane patut katincapang sepisanan di gelisang megat pengelola virus varian Delta COVID-19. Surat edaran bersama puniki kalingga tanganin oleh Ketua PHDI Provinsi Bali Profesor I Gusti Ngurah Sudiana miwah Bendesa Agung MDA Provinsi Bali Ide Panglingsir Agung Putra Sukahat. Pinaka tetujon mangde surat edaran bersama Presiden Laksana yang becik tur manggih skadi sanika abtiang PHDI miwah MDA Kabupaten Kota Kecamatan saha desa adat kesarengin desa kelurahan sejebak Bali mangde ngamongin pemargin nyane. Sosialisasi sidek laksanayang antuk ngewangun rasa eling turmaning kesabaran kolektif krama Bali sajeroning negepin daging surat edaran puniki. Satgas Gotong Royong Desa Adat kesarengin relawan desa kelurahan mangde kalimbakang malih. Krama Bali taler patut nelebang becik medasar mana suci nirmale antuk trepti miwah disiplin. Asa punika taler Pangdam 9 Udayana miwah Kapolda Bali kesarengin jajaran kantos ring pante desa kelurahan taler kauduhang nyokong becik pemargin nyane ring lapangan. Surat edaran ngawit kelaksanayang ring Rahina Somo tanggal 10 Agustus warsa kali tali selikur kantos kemedalang surat pemberitahuan selantur nyane. Pet Prade wenten pemurugan janten kekeniang pamidande saking aparat penegak hukum positif. Puatesan ring masan PPKM level 4 kedadosang dasar hukum sanes sampun keatur oleh negara. Penyarikan Agung MDA Provinsi Bali Iketut Sumarto Nugesang Risa Jeroning usaha pendekatan adat medasar sagilik seguluk selulung sebayan take ring masan pandemi virus varian Delta COVID-19 puniki kerama keelingang antuk saling asih sajeroning metuang keselamatan sareng sami. Winata Bali Pos nguningaya.